or how Ben and house one. Men into muda. Dia waka bia bebe Bukra esanse nyame wo ne pama anope me mo wache na ma wakwaba I a surprise and I want to mammy akuane mammy akua anope baby I will be anchi akese enkoma and anope midin dia mamre hima Adwoa Nhyira maje adwa bitinem ama mammy akua na na yebedi nkom anope minim dia wonamu but me hye wo nkran say dia wonamu no menyintum Walt Disney na sembia okan ye na no pe me me di hye wo nkran or say all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. All our dreams edayesu bia waso anope enye se wada na waso daye but sa dayesu de ye kan se botai biara esi wani so ade biara wadwen ahye se wo beye ni nyina ebetimi abem de hia ya de baako sa no pei se wonyi nkuguo se muntum wonji abamubuo entum wonhwe wonfi a wadi wonhwe yare mpa na woda so wonhwe sika eni ubotom wonhwe bawo na enne mu no a enieme nyina sori tiawa na se wanye antumu a me se wodai so no ebebem ena no pei me sai mo achibiom na wa o join me on Facebook ahaye Adom 106.3 Asetenapa dwumedie na sabre wasugusu awuti said the memory nda no pa bia ye no no ene imedo bekwa akopie mu wo Agbeve Herbal Hospital Sotium last stop ebia na wonnim baby e wo but ene wudu Sotium last stop a abrosan bia wo behu se esi ho a wan hwa abedum say ye hotel nanso enye hotel no eye Agbeve Herbal Hospital anope mensaka Dr. Wahab yes it's a young Adom boko hey why fresh you jabende otwede amfanya Adom ya danyame ase na ene Agbeve yenim se mo de mo ye niema bebre sa minimu no na ye wa Agbeve tonic sa ye wa Agbeve Herbal Agbeve balm Agbeve fever Agbeve tonic na mahusi ese nanse matimo na mona cream bi ni ade ni soap ene no minim de odeba ye de but ene me pese products na Agbeve Herbal Hospital mudi abedwa so no wo di ho adanse kire metie fom na wotimu ase me da sipi me chia tie fo nyina said ya udin kai ma o coat ni Disney coat no bibiara o ye biara na so nya vision na sa vision in a driver passions no na Agbeve Herbal Hospital and sa na the product bibiara bebe krum biara no sa vision in driver passion and the dru biara de bebe krum biara no o say itimi nya botai ntia ebe krum na emre ne mre yeso yetimi kirekira manfo mu said ye duro neti said ye adwuma sifa said nipa no o yusu saade na ma ne rede ana so ono makonimu a ono ankasa tiase die ndia o yusu saaduro na ma ne rede ana se honam ene on mako nimu said wa kan yen sha asim free mona soap ni mona cream no mona soap soap a ye di dware so yare o unyare na so honam ni yare biara unni bio udimi di dware soap a bit me isu da for daily use so
na se o yusu se onyare na so ni muridie no benefits ana se yare o ni pedron ti se kro yam juba kakariri ni nasefo a wona yare o mo ndi nkan apply soap no affected part no be se 10 minutes no mo fa soap na nkonko dware na mo ba apply cream no na so won so nyare no betimi di soap ni dware soap no ye formulate ni se nipa de se ni obi wa okufu obi susu wa ya no kodwaso obi su ye fitani o ye mechanics na emu nyina no obi su nam kwan ho awoton ade no emu nyina no aya na efin ekoye wedie no enu nti eno won no kra eti office kra no so tra office no ye adwuma wie no pon a obekọ back to office no no we hu se anopfie no we hu se odware ye na fin e woni ni pedua no ho mesero se fin e ko ni pedua no ho no eye bacteria so eka ho a e ko ni pedua no nti hia soap ko a eyi fin no na ekum bacteria no na de enika e wo mona soap ni mona cream no ho na se abra wo use apply ma woni pedua na contains essential and alliance virgin oils bia obi biara we sua de for oils especially virgin oil be kire no say enya skin effect and as it penetrate skin no ama hair follicles e wo bia it me generate into use mona soap no any cream na anything bia na abo ma we de na da ho especially one or more skin diseases and also munya skin disease o mu use wia no mu go use cream na to aso o ti bi spot na na area na ekro anase twa ababeda ho no prevent ema nya ni generative skin pepepepe ema hair growth ni edibuan bi o haya na o se ni trinyin aya na ebubu anase intimi mfu besro apply mona cream ne eko trinyin askasankasa o apply mona cream ne ko trinyin ma ebebua ma ase no eka o skin na hair growth ne timaba na ba itima edi se de okona akotwe o trinyin na itimi edi abua ho esa se obi o haya no ko oba na private path no ade friends frictions wo na sefo no aya na bi wa na nka boni oba na se bema misro aya na o use mona soap ni di dware wia bomodi a pe mona cream ni fesiesi baby and wa hamun na timi ndimbo na sa sense na aya beba oni pedua na beda ne hawo no sa sense ni timi mfiri honko misro me kan fu mona soap ama obi o wa propro misro cream ni de aya na o de shawa fasra wanya de meti shawo na so mentu fu so wa propro de make sure so hono nya dry aya pepa ho after bath no hono nya dry ansa no apply cream no eti be kan fu mona soap ni mona cream de ma okọ amento cream ni jai soap amento soap ni jai cream no mesro obi wa na de biara opeso nya ne natural skin color ni na sefo soap ni be dia bo obi so akofum anhwa na haban bi atwa no enti ana mass blisters or ade friends rashes bi abani ni pedwin o yusu mona soap ni mona cream na ne edi aboa no na ombo mode an yusu ento no ankasa bedi hu adanse enti purpose e wo muni ade friends minerals and vitamins and nourish skin ne beti media aboa ma bibi biara ada hodini efru ana menko agbeve bam no so obi wa na honam yawo honam tutu obi wa na sasabro meso so ya sasabro dia obi dia wa na blood group ni bintia ana so obi wa na onyamoja wiye me kan fa agbeve bam ma wo abra wo no agbeve tonic e ba be dia aboa ma sa pains no ana so muscle aches na ha wo ne firi ho aya na so wechi bramo mesro me kan fo agbeve bam ma wo bo modia ni emfa twitwu sisi ana so wechi emma abra wo no agbeve tonic no wodi twitwi na wo no agbeve tonic wankasa nso anso abehu se de obegira brane watinka obenya no wankasa obehu pepepepe obi oba ko bobo no no hu se ne nan efriti ana se yenwanu bi wo ha na mo she high heels enti no monya dislocations bi meslo ba instantly my infant twitwu because instantly the twitwu and never boama sa inflammations na eba no sa inflammations ne ba meti wonya hoto nya so no bewie na de bandage bi ba beti na wuti pain na sefo we apply the first day inflammation the intimate makura continuously for about 3 days there one gas wait me nya hoden sonko kura it me kan for agbeve ma mo bi biara onim so wo pains biara no bodily pains and also rheumatic pain and also muscular pain what you say the body no any ya if you na me ba almighty agbeve tonic hey tonic ni die jai wan kan ho asema hey jai but almighty agbeve tonic no won say eduro no enye say wo gin say me ye eduro be edwuma se nchene nkanfo no ho nipa wo di duane na no beka so nchene ntim na se etwom
na agbeve tonic de me ngin di se me na meka ho asem na so ho behia so won na mo nte ho asem da no ye be kyerɛkyerɛ wo mu botae de ye ne se moja ni ndie frusane enna ni moja na yare dom wo ni pedue ni mfru ni pedue ene ne botae de agbeve tonic etu yo ba wo ye bra na bosumu ye bra bosumu ye ba onye bra na hyene nso so wo polycystic ovarian syndrome se bi anhwa na ovaries no ba ku tunkosia bosumu ya left side ni ntimi tunkosia enu nti untimi nya constant menstrual flow no enu nti just wo ye bosumu ya 2 months time ansa na wa ye bra be kan fa agbeve tonic ne de ma obi usu oba be ye bra no ti ya papa especially during the ovulations no ebi wa na wo cyst be around the ovaries ni nti nkosia na auto no ti ya papa be kan fa agbeve tonic ne de ma e be masa ya wo ne free ho Bevetonic the corrective measures. Yeah, boa corrective winning, na ma wonya resource no oriented. Mesro be kan fa bevetonic no bi o ye brain ni tum nka boni di echire. Mesro ye bosumo ye bra bosumo ba nya bra. Best 6 months 3 months ni obi o ha onye bra. Be kan fa bevetonic ma because bra yo no ene na ye susudua be kire sam para. So ye jaw ye na wo fia. Sa obaba ne ba be drum pempen so a o kwa ware wanka so wo gidie se enche eye afe ba ko a ode to hun se ye kwa ba tu bedin ebesbem it be sra me kan fa bevetonic ne de mo bibiara mo jandie frusane ne na mankrofo enya koko se mo jani ndie frusane na piepie wo jannan bia ho be kan fa bevet bam e de maw e kan fa bevetonic de maw because bevetonic be mo jani die frusane na pompona e piepie ana se protrusion na wo jannan bia ho ahye no na etimi normalize amaw krakra e ya beve fever aya de bia me dru ho na obeka se fever dro e wo kro ampa fever dro e wo kro but we have answer e be ko agbeve fever no agbeve tonic sa yesi minim se nkrofo a ebi a o mayare sa omuntu mindidi o manumato sa aside say ye niema a wo ken etimi ma wo moja mu nso da ho ma wo moja mu se moja ntinya ka se botani ye miensa circulate the blood na moja tam so say nane no na emma nourish blood no ade ba ko woni say de o ka se etimi bua maskin na se for that one say obi o ha na ojin so no mojeduro be kese bevetonic no see there are villi in the intestines abua atwetwe aduane nduro no enti eye indirect him drug boa ma wetime nyansonso papa free aduane na udim na atwetwe aduane nduro na ti ma hyehyew na wenti man tran ankase me hase atom ni nasefo bevetonic no nom enye kese nya chofo enti ya de hyehyew papa na you no so free wa ne ye kwa agbeve fever mesro bibiara o tie me biara no hye no nso na pe agbebe fever efesiesie o ni pedua no ade gina me kase efesiesie o ni pedua obi wa ye kan especially o covid mremi utimi se ne tem biara no so onya malaria kakra o gin se covid ne ha no tipa na o gin se covid ne ha no hye no nso se bo modia na nya agbebe fever na se prophylactic drug na ntimi ndimbo na boost system na ma wanegi papa mesro obi wa ha no jinse awotigu ne so ane na malaria ana ne numa to na malaria yampa now so there is more to that so timo hyewa shene so se malaria bi bo kokko enu echi no so tekrama no so se nya se nwono pe no na so bi wa na ede obi wa se nchene bi wa na se keka no otimo se sade na ede kro no nkra de o se enwo ana sade na enwo se ede so ju pempe so na utekrama ni ntimi enda ne judge emma enkyere sampara sa conditions in hawa sene so no hu se yare bi pese ha woni pedua be kanfo agbeve fever e de mawo enya se fever dua se duro bejiro atrema onya no agbeve fever no eye prescribed dosage e de be ma ope one gasa instant lobo say yes things are changing e wa de woni pedua nim be kanfo agbeve fever e ma obi biara o tie mi Pomodia na pa agbeve fever nanom nenya hode nenyi malaria ni mfiri ho besoro bibiara o team agbeve eba hospital de se de Adwoa Nhyira kan yawo so tum last of o canation odoko La Paz kwashima of anko barrier obenya so tum ka fo so tum ka no wesi ho wona wo kumase so owo kumase fia o fa ejo so ka si wo kwamo wona wo ejo so echi ni fa kumase ka no musi wo kwamo yo junction so pe besoro ye edwuma de biara da kokura ni wa ye edwuma
mesrɛ wo yare dom bi anaasɛ yare foforo bi a ɛha wa ɛtetewa hwɛ no wamfa ntrɛ mfie amananda na ɔha kɛse amfa ma bɔmmɔde a na bɔyɛ pono ɛnɛ yɛyɛ adwuma ɔkyerɛ yɛyɛ adwuma mesrɛ wo bɔmmɔde abra ne yɛne wo ndi ho nkɔmmɔ especially management disease no ɛbɛhia nkɔmmɔdie te sɛ diabetes ne high blood pressure ne ɛdi abɔɔ na ɛnyi wɔmfiri ɔkratis fo me number ɛyɛ 024 65 95 256 024 65 95 256 024 65 95 256 and 0556 98 1164 0556 98 1164 but that's it. There's a number see yenya freya. Okay. Wahab anope medawas. Mr. Vedasi. Enti Wahab from Agbeve Herbal Hospital, Dr. Wahab Agbeve ena yete nenkano. Na anope ebia na wo UK sabre ye hu ni say yete for wo UK ya no mo nhyada ntimi nte ye nka papa. Tune in app no. Sabre unsabetimi aka ewo www.myjoyonline.com www.myjoyonline.com tuning app no and answer www.adomonline.com enti sabre wo kita Android phone ya de na akoso na akọ Google Play and answer Apple app na My Joy Online any Adom Online ubetimi a download na wetie ye dwumedie ahodo COVID ne de say ye di kan ka kire mu say sabre ye nenam 10,000 edeko enti ne behia say obia behwe ne hu yie na wabo ne ho ban Kerex ekum emoawa ohanchemu aduokronkron enti bomoden na pe Kerex ni bi dole so yogurt or say more I need more Alive soap no ni semina ebetimi age wonkwa enti fabidi djuma Magdan Shipping Company or say your total logistics partner Petrosol a delightful experience and a Holland Life Assurance we've got you covered one and a war boy and ye day covered who ensem no ebrewo COVID-19 preventive tips no social distancing ya dia ba kwa ehia pa eti bomoden na try say won ko baabi anipa bodom pembebre won say baabi ne ye dwumedie bi na anipa hu twutwutwu bebra mesrawo twe ho na baabi a wotena didi wotena nom de eno nso eya no wa ya ahwe yie enei multimedia bia na wo pe multi TV DJ box enam Joy Learning na aba TV ni so no mesrawo ubetimi afre ye customer care helpline no na ebia wo need DJ box ana wo DJ box na wuntimi access bibia na wo hia moa free number is 0244 340 415 0244 340 415 and 0244 340 04 0244 340 424 0244 340 424 and 0302 226163 0302 222663 and a mass festival dia baso so unim say Joy Learning de yeni wolu na aka bom and ye di Joy Learning no abrel ewo educational TV channel ewo multi TV DJ box so na de na wotwe mienu no eye math festival enkuntabu na ya na eye den but ye pese eye nika enti ya no math festivals ye need teachers woni math pa na ye ba be ye need to say revision say ye school ye revision week no enti a revision show math festival no eba so live ewo revision show live ewo TV so na ye revision show enti fa notebooks wo pen na hwehwe wo mathematics segment no ewo revision show ni so na bo modern na won so virtual scholarship no nya bi ema ho suade ewo TV so esanse no na beboa eda ye de ahyehye ni se bo modern na mass TV teacher no on the revision show ye dwada kopem ya wada enumre no nson pe na teacher aba TV so one ebesua mass
started 1st June enti se wunyam fa hunrem fa hunrem ubetimi follow Facebook Twitter ewo my joy ubetimi follow Facebook Twitter ewo Joy Learning TV and Instagram at Joy Learning TV enti Joy Learning no see keep learning. Me papa ye tough afiwe yenim se kwasia da ebe ochena na awotwe eye agyanom da ma me fa kwanya so na agyanom omutie ye nyina me momo happy Father's Day in advance. But afiwe Adom FM, Asempa FM, Adom Online and Adom TV aka wonto ma bom ede agyanom da sonko bi ebreyen edin eda so o se me papa or ye tough. Ye papa num ye tough ampa. Na de ye ni afi we de ye celebrating frontline workers. Te say wahabo num C4C num one ye celebrating one. Frontline workers. One COVID braimu o two who see ho say o papa ye police or ye nurse or ye doctor, immigration, customs, fire service. Ejuma be na papa ye in the front line. Safi we o papa ye frontline worker dia and ye a dear man. But modena sending a short video 1 minute. Effort dientia o papa. It was here celebrating. But I would day ba. Make sure so would will contact near ding na be count. Said ye beya would ye near nominate o papa. Yetimia locating na ye de achedi befu abreno. Ubetimia winning ye ma bebre e de ama o papa. Jumedie no 21st June. Bosumi ya ewomu na ekire se kwasia da ebe ni na awotwe me papa ye tough dwumedie no adwumakuo bi na so yasne aboye chidom ne edebro DBS roofing sheet or see roof papa perfie Franco Trading Enterprise phone papa perfie Adonko Betes edemufwa Nasco a free electroland or say bringing home happiness HEPA plus immune booster Cap Farm Ghana Limited, Ghana's #1 discount and free giveaway store. Soccer bet, or say your best bet for sporting betting, sports betting anyway. And Kulenu Prekesa Palm Soup Base, fluorescent security doors and building materials, OD Bitters, Las Palmas Food Center, Sikafor Herbal Center and Clinic. Yas tissues are a free lecture Ghana, day by day men from Dream Cosmetics, Boafor Herbal, Covey Organic Foods, Protract GPS, wow. Mansowa Herbal Center, 7 Steps Building Construction, Diamond Beauty Soap, Asanka, Ninyina Kahon, Ena Afi, Jumedie no, whatever. Internet say, Achadie no, ebedo sopa. Bomoding na fa video ne bra isan say ye twen na yedi nkomo se sa brain na fiance wa join me dia na nne ye bedi nkomo say na wo twe mu no nkomo di bi asase na enne se de atie bia ye beto aso isan say minim say ya hwe bitterness yaudie obi beka say bitterness ye de bitterness ye yaudie eniema enipa di twikoye mu a yentimi nyam na ehhehye ye ho na ama yakoma ya ayanyonyu ntse bonwuma na se be bonwuma kora na bitter leaf kra wonum na num nsu a wanum yode minim niema wodi ahye wo mu a ayeyire wa bam wa mantam wa wuntimi nje wo ho enti ama wa ya breni se obufu na obufu breni se wumra na wumra ade se bi asam no kra wotwam na enya wo kra enam bitterness nti na ene ya ye kase Father's Day eba and Colabia ye bitter because of my parents ejanumu bi edi ya omo ye so bitter because of omoma ene e wo se be wie dwumedie no baby aya uni hyebia no na e wo se ye den etu mensa aka Dr. Kojo Trematin eye Tremantin ana Trematin ebinum se Trematin ebimu so se Trematin doc akwaba yo ye nia empombo ko die bibi akoso fine C4C ayarasabia so eniema akoyi niema akoyi yedanyame ase na anopei yebe pese yebe ye recap minim se ya kan sem ni bebre
but bitterness edie na deba obi ye bitter saa nipa no ni su ne ban etisen yo me da se ma me fa nchia ema eye etiefo nyina ne de kan no C4C edwumayefo eye me doctors ene me nurses a me nyomo eye edwuma ewo oman Ghana ha regions ni nyina omodos minto boarding. They've been very helpful. Yeah, share season pandemic time ya obibia etu ne ho esi ho boy juma ye nti nyame enhyira omo as frontline otum so omo boy juma pa. Dr. David so our Germany Hamburg and Dr. Al Hassan George and Sister Linda onyankopon enhyira mo. Se no krasemini ye kan papa foa and then me papa edi kan and then me video Godfred Kwesi Chematin oje papa ya juma wedi ewo Hamburg Europe asase so ama me answer na C4C be C4C wo Europe me do Europe kwanya papa be fa so aka obe driving me from Hamburg to Amsterdam, from Hamburg to Frankfurt, from Hamburg to Berlin, from Hamburg to Düsseldorf. Just say pape di mechi insure to snow to nende ye kobasa any anti-maybe so Amsterdam ti Nyame Adom. My father is one of the pillars omo etumi aboa ema C4C homeopathy aye we ewo abrochimemu. Mama no krasa mini yakase bitterness yaudie bribia dodoa omo mudi yaw no omo a omo ehwe yaudie no from omo past potokasem yebeka say people who hold on to the past nia ase on the ho say be ade bia 10 years ago and ade ni see and I said be 20 years ago and ade ni see obetumi akan ni nyina gradually say or the best set na kumemu and say udi ya so a emma wonne wo ho and emma wonye ade a ebema enkrofo ani age wodia ni say you have pleasure in causing pain to people and I say weni je say obema enkrofo abre obi odi ya obi ano onhwe benkum enhwe nifa onhwe ne maame enhwe ne papa onhwe say bia we nikunu ana say we ne yire once a nipa no aye ni bribi ahye ni mo practically ache no otumi ekai records ni nia ma affect ono ankasa ni su ene ne ban sign affect omo a omo etwa ne ho ehia na no na German psychiatric Dr. Michael Linden ka say say yehwemu anka yaudie pa should be classified as yebeka bibi say PTED post traumatic embitterment disorder say bribia unya di yawa ehye umoja na ewo adwen ni mu no emache say ema wunya the right thinking kwanya obefa so adwen papa ema say unya akoma paso ema nipa nia yebe you see the word say obi beka say like sister we ana abrante we heartless at that level no ni friend even say bia tema because we the bribi hu yaw and most people who have bitterness in them they hold on to the past. Technically it's just like case bia currently may handle abrante bia wako aware na we abrante a oye na dwen say oba be ware no wankofa obia so kofa ne past ne ex because GD say ne ex ni obi a wotumi ene na nante office obetumi na deben assettle na branti esu bae no ne ex ni hu say kweku senka ukoye no eyeye ma wanka wo ba be fami ana
ubeba back to me Eyo obano na sem no na obano ebie na no ka say na kweku emra ye wo ho no ugya me ho na de ben ukoye ema wo fa ho kra be fa me yonko ba wo fa ho be fa me yonko ba branten so ekua say wutu anamon ekofa enkrofo ena meso be ma no me ye de mesumi tu anamon na se obi akwa akochin into obi akwa akochin ukofa be ma dodo ena oba no so akwa eye your friends e be ma no so akofa eye mba dodo but whichever being the case no ukoye na mesumi koye ena yesia ena yasan ababa na abrantie ni ababa awe ba back no you realize say ye ka bitterness yaudie more no specifically no etumi emma than emema really yaudie etumi emma ye than emema adenti say ye can ye fair bibi say emotions say yatinka atinka emma atinka ewo soro esen emema okay and naturally no eno nema emma okay doc udie so mansa na mesan aba wo ho Reverend Mika upon Ababio ababe comes so for marching mwakwaba empo mu boko yeda oboade ase na anope yebedi nkomo afa bitterness minim say bibi yefi baby ene ye bitter yeah said ye doc kind eye yatinka ena yedi akira na abeda ne yaudie yeah obi ne ma obi ye better ananse nipa nkasa etimi ema ono nkasa ye better yo medase mechia watiefo na anopesi so said your home is here for my 16 years me count na me abi pie na me huni pakro na sa t-shirt na wasa bono kra na ekumi no polio shirt ekoye pa medase nyame nhyira no nhyira bishop Hansa Jeffrey Mpon na afi atiefo nyina maame ye kan ye odi a e wa ahodi umienu de obi dia ye wo ne de wa ahodi ye wo ho na de ehu pa no ye de wa ahodi ye wo ho no adenti nipa bi odu no ho abomfia no ntimi ma no ho so ono ni di yaw o se ni nu ye koso ane ha no eno so e kanyame su ni anase ye nipa su ye ne ye be fa no asase so ene e wo ye odi e fant e free asase e free ntitie mu mama ma example bi ana de na doctor can wi ama inject kakra oni die num because o kan bibi say ma edi ya because o matin kan wo soro sen mema na meba be kire mema side no kan mema nso mudi ya pa mema de no de kum kura nya say edi ya okeke mema de no kum na ntina mse meba okaka we ye prapra kwan ya we ye de sheki eno kura wo mni say ya odie ya de bia emwa manipa enya nkoso e wa abrabom emanipa nya nkoso eha nipa abrabo atiti nipa na emprempi no ya wofo etimi di ya odi ba okay obi oho a maame ne ba tu kwan ya eni tua akwantuo mu nsem ne nkratansem mfienum mfiensia nson otwe afi na onya krata afi na onya adwuma okoye krai bi kura ba bi okonante ye kura ya cheche na tutum ye de na ko ha na ba ku bia oye mesia okọ adwuma ba bia de bia o mane maame 50 5 cedis e de to aduane di ahwe maame na se mfie we nyina se kuma na watu kwan na panyin na watu kwan no ba na odi ntuma na odi 10 million to so de brand maame a ye na de odi ntuma fa na odi asefom ye odi manhia wan kamawu but the what to aduane ma na di 5 series na woni maame 5 series a day bia no afe eye 1825 18.250 afe o mfie num eye sei bebre enso we buy na the 1000 and 2000 etontoma Holland ba ko so e de maame no ntoma de an from so wanhia na nka wawu
na de oma o da bia bi to aduane di ye ne owura fie no ba ne sa na de yaudie aba nipa na brabum okay de to so bi oni se awofo ne taye sa especially ma no mutaye sa de ni nyina mo de so ama mema wo mo chefa na mo ma yenka mema ne de ye beka enne ye beka mema ne de because Father's Day na ebe enti anti wo be say yemfa nko mema you would come man de ba ko no kre wo ma ne de ne say mama especially so oba first born eta be ye be ma ya na se ode ni hyani kunu nan o sese yo onti ase na komamu na adwene mu ne honhom mu bibia ode don so your first born your bema or the representing impo even above the husband. But let me tell you something. Say oba bema enkwa ware ma ono ne yere ne ne mani di me ya onfa bi nsendo. But what did the American pa enti saa yaudie na wa wo nkwala mienu miensa na bi kura abaya bi asebi wo no no mpo de ne moman ati se de media si yi anya fe na wo ye ne se ono de wo mfa ne nya hwe no ono ne bitima ba behwe nti ma sa abaya no ni yia wo obi o ha wo che aduane ama ne ma ono ane ma wa wo mo no e kwa be fa so a che aduane no e ma ba ko timi di ya Jim FM eno ye de obi de e ka omo na de omo ankasa so fa ana omo ankasa eye ne se obi a ontimi nsori mma no ho so abrabom sankofo no ye odi enu na ehu ese no na che se yawo no ye wo de obi ema wadi adi ene ye wo de wa ankasa so udi yawo na de wa udi ni se o jealous obi utimi jealousy obi meda ne yawo na nipa no na aba no wanya ono hwe ne sa ohwe no odress yanka mba me kanfu yi we ni tinka o se oda no yellow sa on hwe de nipa no pa o ye yo no asusu akane o se nka nipa ne de eye because ontimi nya bi the position na wa position wa duro no ontimi nuru ho ontimi nwiri nuru ho na onim de ya na esere tintin gram kwabranefo no no hwe wo a wo ye ketua bi a wo koso enipa agi utum enipa tie wo a na start di yawo enti weinum enema enipa edi yawo na enne no mepese se weinum na ma nipa di yawo de a afa yenko ne yenko hwe nipa yawdie ekita no se mihia obi ananse ebi a mekra mekase yawdie ekita me a mepese me hyase efi doctor ho doc se obi edi yawo bebre a die ne dedi ewo ni su ne ne ban mu enne ye ben enoda ne di mama no krani obi odi yawo bia no tum se ya tworo ewo ne ni unya hu no an na wo hu kwanya nipa no efa so ekasa one obi odi yawo bia no nka anything positive onka bibia eye you can like eye positive ni bibi obeka bia no eye bibia wo no obeye unhappy obi a odi yawo bia no ohia wo a so no udi nkomo a eye complaints nkoa nia obidi aye no nia office esese yesi a enye sei nia SSA oye a untumi realize na nasofo kan basically no hu so osimesi kosoro na menko ade ebushia ben na yewum like people who are with bitterness no nyomo yikanyina no complain but doc answer na mema watwaso nipa odi yaw di okanyina complain perfect but mami misa say are some of the complaints not genuine ebia nipa no asema or complaining about dear odi hu yaw no say eye genuine dia is it wrong and I say no so you be classify no as bitterness me who how I make an mu but no question say anybody who is bitter about anything bia no e genuine reason. Okay. Obia odi ya obia no se maame awo ne ba na office ne ba no entumi anhwe no ana eja awo ne ba na office ne ba no entumi anhwe no kwanya ese de ben
ɔfa so ɛhwɛ no anaasɛ bia okun ne ɔyere te na bia ɔyere no anaasɛ okun no offend ɔyere no na ɔyere no ntumi mfa nkyɛ na odi ho yaw so you realize say obi biara odi yaw ɛwɔ asase so no basically no has a genuine complaint but the fact of it is that the ɛma yawdie no ɛyɛ negative ne sɛ nea wudi ho yɛsɛ sɛ oyɛ further research yɛsɛ you are holding on to the past sɛ yawdie ɛyɛ sɛ woda so kura bibi mu na saa deɛ na wukura bibi mu no wukura mu still no ɛno na ababɛyɛ tuntum abɛyɛ esum ababɛyɛ bɔne ababɛyɛ kyɛ sɛ bribi atɔ so nti ɛma wuntumi ɛnkɔ w'anim kane ɛwɔ abrabɔ mu bibia wuntumi nkɔ w'anim like you are not moving forward or you not be able to move forward at all because they be and everything is near nra obidi near 10 years ago obidi near 20 years ago obidi so it's all about the past the pan to untumi nkɔ w'anim nature says yaudie equita odia enya ade a obetumi akɔ w'anim dog say obia odi ya obia no has a genuine reason de my main cause of for mekanta meba or say our genuine reason because papa bi a wawo ne ba ye ko Father's Day eje bi a wawo ne ba one thing ne ho anhwe ne ba na ne ba nso anhwe ne back wo say our genuine reason reason ni de na genuine no mekanta no okunu a waye oyire bone okunu no wo say okunu no waye oyire bone o but enka wo ken na say o be ma ne nyehwe but oba na dwene ye ne say di anka me no be ya adwen but obi a wo waye me bone. Why don't you apologize so that I can let it go? But where you were ni na me ye better na me kura mu a doc wo say genuine me da say me so for meba obi a odi ya ono obi oni odi ya ono oni me patcho on accept me patcho na adie na yehu adie sese ye na yehu obi a odi se me di sofo ho ya wa emfa ho ne the level of times a osofo ebeka se doc ni ameye no manye ni ye fache me ite unze yaudie was psychological effects okay and obi a owo psychological effect bia no it takes a whole lot of process and yet I'm sorry forgive me and ye adwuma that person nipa no odi ya no or complaining say abc dey ankoso fine papa feel say me na me wo esese de ben bia edu impempenso bia e de ben ese wo hwe me na wan hwe me bia papa no so anye de ben wan hwe me but ye de ko biblical na ye de aba physical ni nia na eja eyeja bible aka bribia e de ben ato so what makes a father a father what makes a father it is true say yes bia ye can say bia oni mame no ehia na akola no abawiase but yen kan ye hu say enye obia though there are people with intent but enye obia no beka say bia owo na waka say de ben wa payo say onhwe ne ba yo doc wo de enye obia na be wo no be ye boa payo so obodua na me cause for mame uti mame me pese me tia obia yawo ekuta no me ba enema be na dead yenko na me hwe sa won so be ka say genuine complaint enye genuine complaint ye obi be a friend justification of statement and a statement of justification obi o wa na asem na wo ka no kwam bia so justify na manipa hu say ne de ne ye de okay obi o ha wontu anamon enso so pese o ma reasons e kire de nti a wonye de ontu anamon me maami ahwe me maami wuntem me papa ahwe me papa wuntem me wo fa ne tirimodene me wo fa iskani me so ayi sei enu nti no wo fa ntu anamon na wo di yaw nti we no wo justify wo nsem no e de as adeso na e de aso a obi but no kure wo mni say ye ba na nkrenkre okay ena de bebre no omo ta di yaw no kan se mi na me di we be him na be me ka se me free se na me susu se na me ka se na me free se na me susu se woni ne to okra na wo ye na ade ana se ebia bibia nkoi no ono se ono timi dwene ma se na ono dwen se na nka wo be ka se ya kire no
na wanka ne saa nti wadi yaw but dia wo dwene ane dia medwene enye pe that particular moment me ne doctor na ti hai nanso so time odi duru ha ane time am di duru ha nya pe nso nyina wa ha satam ya baby ofiri baaye ane baby am free baaye nya pe osore ya no pe di oye ya ansa na oba ne de mesome ye ya ansa na meba enye pe nti se me kwadwene se o se doctor ka sei e kire me na wankasa na me di yawa na che se bibi ya to sini kakra etie for mama tie mama kwaba mo betimi follow ye wo Facebook live na ma hwe dwumedie ni bi mo de mo messages no ban so a ebre esem ye bekenkan e di amamo enti no Bible me tie ase o Proverbs chapter 18 verse 2 you obi o ha mama obi odi ya obi a on penti ase said the asem no betie bia wo kan sa kire na won tie ase okay said the ono ahye no na koma mu no pe no na atie to see a buy say doctor kase maami nya e wo say nasem kase da bi de na waye wa on de on pe de na waye ono anyia no e kwan bia ma ono be fa so o se me ji tun se me o so onye no eno nko a enti se obi a otisa no ebi a meni obi te ma menim se yaw ekita no yeguso a ye kase ye wa warifo pi a omotete a sebe enye ni kunu na one ne te no ena ede ya ama ni di yaw menim se obi de yin yaw fi baabi otimi ede be san ye obi se meni obi te ene ye be na so ya e wo se mi hu se osemesi obenten yaw su anase yaw bi ekura na odinam dada ena meni na hia ade di kan ba ko pa be ma wa hu se nipa we wodi yi a wo bibi ho ene se woni na nya nkita hudi na mo kasa ne beduru ba bi no aka na no ato o kasa woni so woni o si me de wodi ade asem anka o se o ka asem kro na nka mo address issue no onka e kire se senya wo na wodi hu yi a wodi yi a no free ba bi na ode ye dey ode ba number 1 no okay. Number 2 eye obi a woni na ka asem a de mo aka twa ma ase bi a mo address issues mo de ba kwa ba mo ye furo mo de mienu aba o ye furo biensa mo wi a mo be wi asem no na asan kofa de di nka na ba tambia ya odi wo sa nipa no mu okay onye na dwen se obe ye firi no mu de tosu miensa obi a odi ye obi a ade bia ba ya ma no wiase bia na ni nso tese mama ye wa ha isisi ye nipa na na o studio nti mama se we 300 cedis na o chama 1 2 3 a senka 100 yeah uma 100 a me a ye odi no wo mi mu no me kita me dia me ka se nti 100 pe na odi ama me na chese ususu senka 300 yenyi obi die mfanka de asem no na edie ne bema edie na ama sa ade no does it mean say obi abu ni kwase apen obi esisi ni pen enti na ode aba no enokura wo mni se me kae na me saka obi a wodi ya obi adodo na ye omo ntimi mo homne so okay ma me nko doctor ho doc yaudie esu ene ye ka ho asem odi bi be ka sofo de dia sofo e ka no de e wo mu no kre but still no mesusu pense obi biara odi yaw no say ye hu say the person living on the past senior sofo kan no say enra ye kan asem we ya kan wie ye kan wie no ade achi se ye koyenim se nipa no be kan bibi foforo no nipa no ebe repeat inti oyobi ade bia no sa nipa no number 3 no full of complaint say ono no de bia no obe pese obe make some points and number 4 obi a odi ya obi a no nisu eno ne ba ni say always no obe cause yaw to the second party and na che say or can be and say or ye be a ebema say ade no eye fe krampa ese say eye time ewo wenim na say bibia niwa ese say ne na komasi no obia na dwen na obia na koma ye bi no ese se ne de no by fire by force etumi eye
na ebake no one ne nya adwe one obi anya adwe enti se obi ne nya adwe kra na odi yaw into obi one ne nya adwe bia no such people have problems okay. And yare I mean enye is not enya ade yehu no tra because apeti ebushia bebre mu apeti pense because pense yeah apesi ebushia bebre mu ewo asase so esanse sa nipa no ono ni bibia emfa ho and the person can go to the level say obetumi prim na koma emfa ho de ma penimu bi owe numunyam kran betinemu nia onimu na de ben onim emfa ho nia obi beka kire no enti sankrofo no so nia yebehu so mota create nia yebefre no atamfo enemies omo create atamfo around them more denti na obehu so omo create atamfo se onya ne wo cha asem na se wo hu se bia no kre wa asem no mu a wo de beboa no onya ka sa no kre na wa be ne tamfo nti se o ka asem na se one supporting no a basically na che se wo de wo nka ne line mu nti se onya one or two people almost supporting no pe na che se omo na onye omo eko nti a very dicey situation and ye hwe yaudie obroni friend bitterness na kai say bitterness the product of pain yaw ene di yaudie ba enti minim pain na wo a wo tie mi anopa ewowom but I believe say the yesi ki cancer me na wan kasa wo ye self examination hwe wan kasa wa brabom na hu say bitterness na bi na ewura wo na suban bi a wo da na die wo ne wukunu wo ne wo yire wo ne wo ma hwe wo ho enne ne ye dia hwehwe besi ho me hwe me hu wom wo so hwe ho wom say de be ya ye be wie ne ye nyinara ye be nya aduro bi anom but ye call Father's Day ejanumu da eba baby a wonam bia de yetene se na ejanumu de yen celebrate mu but afiwe ye se me papa ye tough na kire se ye pese ye celebrate ye janum ye dase ye ka yaudie ma ye mfa me pese nkomo na ye di wura ejanum afem ye dase ye kan bibi se eja bi a wawo ba ojidi se wo se ne ba hwe no enti odi yaw but obia odi oye better bia no o complaini na so for doc can say genuine complaint ho na me be wo ye eja wa wo me aba wiase sebe me ba wiase na wo se me ko school wo se me didi na mitimi nyi me yare ameko hospital se wo ye eja na se wentimi ma wo ba sa aneme ya na se wo ba nhwe do you have the basis for a genuine complaint? Medasi. Me sha say was of Medasi pa ma me de tie ni say eja de e toda kran kanya se wa wo nkwa na wo so ye eja utimi ye eja ma foforo ma so okay e na wo ye eja wa sede ni say wo be hweba aman education wo be man ba bia da wo be fra no ntomata de ti se de na wo boboso yina kopim se ubenyam pempe so obi agina enu ntina mara no makwan se ja nhwe ne ba ye wo ba bi e de no ko ti se ba bi ti se social welfare ne de keka ka ene sheda ukokra ye ma hwe anya hwe nye de e wo ho ne de ye beja bi di ya asamaka ye fanya asam na emom se eba anhwe ja ye ni ba bi e de no ko adenti me ba nti bible no kire yen se di una ne wajani ani die ne yesi emfama ani die ne se midi uni a awo se midi uni wo kwanua sa nyina so okay midi mi papa ni nti awo se mitimi ma etoka ama ne dem midi mi papa ni nti ba bi otenye se nyame ahira me awo se mitimi edai epagya no de ne tena ba bi a eyedai eye ani die because se santika so mo bibi ka se woni mi hwa hwe woni mi yenhwe bayanka se hwa wo se mi yenhwe o eno ka ho eka ho de ntia na enka shosi ene abebuo no yensese yanka shosi no onse bible no ba bi o ha okasa okana na eja ba bi ososo ana waka na ba bi oso ana waka eja na chese eye awofo asem nti se oni mi hwa ahwe waja soso me dai e me nhwe nti se mpempenso a waduru no e de na papa bi ayew nti umpere ni mu ahwe
de to so mienu papa a wutie me adenti na wo ba wiase na wodi maame na bia waregya ye nti ana bibi nti maame no ho ahi se menhwe ba etoda ya na enye sika ne ade hwe nipa o eya akoma ne odo mini bi mpo a me ko ba de minyae no me ne me ba ne ye be ya anwa mo ye be de ye bedi obedi bi me kan sempa me kan kranshansem me kan da ache pare de ato akora no so na chese me ma ne da ache no no enye de me wo enti se papa nhwe ba nsunsuanso no eye bebre baba nhwe papa eye nidie na wamfa ama ne papa enti sa eja no se odi yawa esese odi ana enokre wo mu ni se wo bo brade enye wadwene se me wo ba abehwe na maba na behwe me okay se wonya ye wadwene sa de obedi yiawo okay ma menko doc so was a doc starti wo share wo papa video kama enti no I believe say wo papa onye better ena obi nso wo ho a te se de wo share wo papa video wa boa wa support o na se wunya na se wo nhwe na owo genuine complain Obeka say our genuine complaint. Ni say our genuine complaint. Yeah, our genuine complaint. Say our grounds be or the reason why or complaining. But enon chere say like holding on to the complaint and I say to the person and in the man ye boni. But no crasem says ye ba eye eja any oba any na entemua ye nia ye prepare for Father's Day. Muma yehu se yaudie bebre ewo out of broken homes aya mayen kan trasa yaudie bebre no gina broken homes se we share abayua na woni ne tu anamon ebia empnatwe mu anase aware mu ena eba free mu baye ebia aware na ngina anase empnatwe na ngina but akola efri mu aba we ya dia eha ebusunya bebre ebia ejano pe kwan bi so emna akola no nanso esanse ye ma menum no yaudie se adentina o papa ejai me o papa jai me wo abcd intemfa ho nea enano ne nsabeka afa akola no ho still no enano bes enanum bebre num essay apapafo no ema eye enkola no inti echiro mo inti emma apapafo no into me like emma sorry enkola no enhu eye de apapafo no eye de ben eye mo ebia because of how unze udiyawa you become very antagonistic ebasara bibia no pese wo attack umpe ejano din create inti se ejano kra pes kwan bi so no do sika betowo maame no account mu anase wunsem se fa hwe akola no kra esan se wumpe papa no pese papa no benya dimpa ewo ebusuani mu inti fa ho you know I have practical experience. I have also counseled a lot of people you know on this just like abayu bi ayede no ba me nchen say na is this cancer of the heart or say hole in the heart me started say me ne abayu kasa I think was it 13 or 14 years me ne go to say papa no ne enani no mo de abayu kokolebu for 6 months almost and they no koto psychiatric way just say almost find the solution of what is happening to abayu no a Muslim people ni abayu. And basically, you know, who the problem, the need all medical with the neighbor Cape Coast Interbeting Hospital, Cape Coast Regional Hospital. Who what exactly is wrong with this particular lady? Until said during consultation, I mean about Kasano. You know, people could hear from the OPD, IR Sabia Hon say, Ubi shouting our consulting room ho. And the whole thing that came out from the young lady say, I hate my mother. I hate my mother. Just say, okay, but not the father. Not the father. Or the yow. Etiye moi boni mamini dia. Inti ebasa no she broke into tears. Usunya and that ended the problem of the heart.
Tinache say na yaudie esum na kume mu ache. But let's be honest here. Na ya emma omo expective omo janum ho a ebema omanya saa odono amomo so for okasa no okan say it is not always about money. Assuming say wo ba oko school one contribute na one contribute na bia a genuine reasons you want me emma emmehwe say o meba wo de yire wo ho meaning say bia o ma me ma but me so me putting me bits and pieces together. There's nothing of that sort. Obi wo ho aneba on check on nkola no onin the minimum bi aneba okopoli asat ne ba kopoli no na ono onimpo se ne ba ekopoli de make out ase na ene bia na akola na ye adwuma. Then you go to him na se wenye bia mawa do you blame her? Do you blame the child? Na necessary so wo as a father wo be ye better because we ban show. Mama, I say bibi ankoka papa nje credo, you know, there is nothing without a cause. Bibi a cause no. E wona hyese eno na say me dwelling more on broken homes ni ade no. E ensem bebre utie ejanum bi nsem wo sample certain way confession from some men in the society na enye akwanya no na omunya body enko akola no ho because a man bebre out of the broken home na ye esi akwan. Okay, ma menko so for papa you say a man bebre aye osi akwan enokre yenim say na ye mamra mu kura se awarija ye ba na se nkola ni susu a emrem no ye hwe ba bia nkola ni kwa omo ho beto assuming say be man gina ye enimu na oba ni gina ye nedimu enti ye de omamma na is it wrong say one so no as a father ube show love me dwelling on way because way aye niema bebre ama ejanum edi yaw minim ejanum bia o ma show mo ma ejanum bia show mo ma pa but enanum enti se de o kan no ensem a ya kan gu o ma dwene mu ye won krofo ase ne maami gina ha na ne papa gina ha obefa ne papa no waja ne maami even me practically some years ago na me obi a me attack me papa pa me nini agina ensem a me say free from sources. Okay. Nti mami nkoso for na mi misa okwan neba o na mi misa okwan a wo fa so a would code this answer no efi wadwene because we want the fathers to be also celebrated. What you say and now ye ka say Father's Day obi ti asori dem and niam odi command the software sinkri but ne papa odi ni ba wiase o se wanhwe no enti on fa honsi ye make out say odi ne papa ne software aye ne papa odi obi papa aye ne papa ni papa ti ase pa nanso what must say but as much as ye can said ye be nkola no ebebe omo papa no no na e wo say ja no so because Bible say parents provoke not your children to anger. Some natural kai ye can obey your parents in the Lord and no kwa na so for ni enti ama as ja no ni awofo no omo nim say omo so omo provoking nkola no papa. The me then said doctor can broken home. Intimacy so me corner the opposite side. Yanko. Baby a fie no. Enyina aka bom. Nanso so adwuma nti e bia papa no ntai eni fie. Okay. Ono ne ta koba. Ono ne kochinchini. Aiti say na otwetwa mu na me nam broafo saa ne Ashanti region no na bedrie. Ba wo bae ne de na aye. Me bae no me friend kola ne nyina. Exactly. See. Eno ho. Mama on say baby o ha ye be sika se munkoto school fees. Mama na de call ye. Okon ka se me papa de mo school fees abawo. Matua mu fees no. Mummy enko me koto atade amamo. On ka se papa no na ye de e ma mi sika se. Inform so na ye hwan no mo inform so, agya no mo inform so. Ai enhyehyeye no ye mienu. Ne ye ne se abusua bia papa no wona wo ye director. Okay. And a mamma no, ana we chairman.
I it is a company and a maame no ye chief executive officer nti wo da chairman wani swadi hunu na ye de maame no na maame na ye dey a deploy na wo de aye adwuma na aso obi aso Mami Mbisa say, is it wrong? Say, as a chief executive, ye use no for the home. yeah Any the manager, any workers. Would ye da would the when this wadi huma manager no they come with you my da would when this wadi huma manager no they come with my for. Is it wrong say do baby wo as a chief executive no wo be gather wo workers ne wo manager ni nyina na wo ni o ma share na wo nso wo hu o concerns because as a ja edu baby na say wo de oyire te ha e mate ha na mo dialogue ya baby a esinto wo no as eja no unhu na wo hu say ebi asade we ya me ye nti ama ade no ekodi sei na me nchiachia na mame o de yenya abotre kakra na ye mra mu yin papa mu yenko enya mfomso na depend on say ye tibia sisi ye no ama etoda na fa akotren ya ye dey ya ye din nanso so ye nyina so ye ntimi move together gise ba akoye dey eka akiri mprempi no na oba abibire mamu aya na hoode ne takita mema sen ema ba financially ya ena Moses so mema na hoode no wosoro sen ma nti eba se yemfa yeti nkopimu ne yempe bibi mra me kra me mpese me yire nkonkoye sa ema bi hoode sen mema oh enye no do ye ka no dodo oka o munyai me pacho ye ka no dodo oka ayo ye ka no dodo oka bia ena tie etoda na wo ye ja wo ye responsible cry dia bi o wa wo mpese wo yire be dey ebekom no kure wo mni se wo ye ja na wo ye responsible na nkwala wo mu a se wo ba mumienu se oba no ne be ma na wo be ma na so sacrifice e ma oba ne transition ne ma okay mpacho wa hu ne ne se mo mema no muntime hwe mo ma na ye betimi ahwe ye ma ye be hwe o mo pa na efie no bi o hanya de ye ja aware no nkwa na di problem abo aware no ti ase ewo ho ejina ho nanso so omo ba mo ne ma no nkola no ni maame no ete hall edi nkomo ni nyina o ba pe na wa yedai waka bibia che mo papa na eba no mo nka ma no ntum na ete se papa na ba ye kakai enti tambia no se koba ne sa nkola no hunu se omo papa mpe o masam ebi okra to da na e punishment bi wo ena wakasa tia maame ana wa yese ena aduane kora me ma bi ni ofia papa be ne be wo bo be kasa o ma ni bi ni o ka de ehunehunu akwala no na maame na twa akora na kohye jare bra ye ne ntem di ni ntem nya sa papa hunu a nti wo ye ne sa na akwasa sa akwala no wa ye de wanya ye obi o papa ho se o papa anye de empenasem nti omu nyini no oba wama ne papa me ne maame sika ne papa sika so olmaji wetu no hono maame fo ni bitimi twesi sika ne sa firi papa ne nsem because papa na anya waye na sedie nyina na nso maame fo ni bisusu ma no Letitia Bruce Nick I say in the program no as ono na ye ama no na de ne maame ye no nti no ondo ne maame kra this is obao ye be mana do no ye be sere no ado no enti de me ka kosi ni se efie no bi ohwo a yeti ase yeti aware no mu ya wo ma wo mu nanso so enam de wa ye politin kola ni bia adwene papa no ne beye bibia wo ya de wo bo no modene wo ye responsible father nanso so maame no esubi awura no ama ode ekasa bibi tia papa no ewo papa na chi okay se yesi enanom na mo kasa bibi tia ejanom ewo ejanom achi dia enanom ye tumufo but sometimes let's be honest enkola ne bi wo ho a omususu ane kra no de ye ka no omumfa nya adwuma but as they grow dia omankasa omo experience because mimi ni mobia yenyi di osa to nchen but onyi bibi ni no okone papa osimi de mini bi waja ama me obeden you know ebi okone papa odi ko ochena bra ade achi abra obetwa kwan saa enti nkola na nkasa hu se papa we ye de ani to ne so a ye be de edokono kwa enti ye sanso na maame aka kire ne ba se wo pese me hwe ode a ene ye tena se because meba wo papa oni hwe obema na eno akoba ne saa na nkola no e de ya obi ahye omumu but de ye kan se genuinely a genumu bi abomodern
a omo sa abasobo na yesan so ama mema na hu se sebe enye se wo hye nyinsen pe na eno ano no moma yenkofa yabo afo nkra ye beba sisi ana nkomo yi ya beto aso Emraso so winya extra. Say ye unlimited Airtel to go bundles no more kasamre tintin extra. But star 111 hash. Na fre Airtel to go so kasamre do bia wo pe. Wo so me pari sia. Let ya 20 Ghana cedis pe. What feel ya na? Airtel Tigo. Life is simple. Auntie B. Customer. Please, I need something hot to spark my vim this morning. Something sweet and creamy. Do you have Nescafe Wawolo? The one that's only 1 Ghana cedi per. Oh, you mean the new Nescafe Sweet and Creamy? Susket. Start with the new Nescafe Sweet and Creamy for only 1 Ghana cedi per. Start strong, finish strong. It all starts with a Nescafe. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Mami acheba. We jai sa asrade aduan ni di. Doc, sa asrade aduane no. Mate so kra. Sisi ade ma sesa maduane die mu kra o. Aduane a medi e edua entrowa, nkruma, ene ne ekeka ho. Na medi anwa ye aduane a medi fried vegetable oil na ye. Eye cholesterol free and a vitamin A nso wo mu. Mami acheba, wa ya de. For fried oil ye aduane a wani gye ho a akono. Eye cholesterol free anwa vitamin A ewo mu. Fried oil no wani nyi waduane ho na do. Every area say good include to you agia to say eh. Maudada no pedia ni bianye dipa and the pe wo malt milk and a cocoa mo e mamilo mu da shima. From Nestle. Every area say good include to you agia to say eh. Oh, masem, Mr. Yamanina. Yeah, who kaidano dieno? And secra. And Swenadia. It's Santoma for fro. A dang. Masem, with the auto washing powder. I am my fried senior man. Hey, for senior draft football at Adiani out here. If you say, auto powder, we ran to my band. Kinkikawa, Dinina. Precope. Hey, sir, Nani Ham dear, Papi B. Yamian is the bomber pay. And your name says Sikakra, Kofi, and Nadia Wama me who is dreaming. May need your auto washing powder. Papa. Who said you're about to me? Oh, very man suit to me. And Tiffy and Nerico, why I'll be senior. Ebe, Sissa, Nafa on more than 4 over 2. Pusaka Crabby, 9 times so, Kikawa didn't now be free. FD, I heard a gratty and cross to Agia to say a year. Share, me manage big things home. Me fast small things in your hay. And Nuntina manage Go TV hono. If we say Go TV, dear, Minimsa Bribia, or Mubek me bigger and better things. And can about a footballer. So do that. Sergio Aguero! Yeah, Grado, near the football, Papa no Ebra will back. Super Sport, you won't Go TV, so the live football Ebra will back. And then they're off. You hold the deal, now big boys number back in town. La Liga, Nisi, our games in the Cristiano Ronaldo! Crystal clear digital pictures and the sound properly they bell will go TV so. Many go slow crowd, go pay by the point, and now mobile agent to be a bell one childhood too. Go TV, live it, love it. Jim FM. Jim FM. Hi, Adom FM 106.3. Nene Asetenapa Jumedie. Ene ya bitterness o. Hey, amam for ya bitter rough. Oba Facebook pa comments ni messages and growth for dia ba. Oh, yeah. Obi Fia Coffee Emmanuel. I say good morning. You people are on point. I like the way the woman asks questions and the way you people explain it. Good work. God bless you. Next, I said, Nene Kankrophone Mamomo. Sandra Manko say children watch everything. Or say children watch everything around them in the house. So it's not always the mothers that pollute their minds. Some fathers are very caring, but not all of them. Enti asemna na ye kano. Doc, na me kono. Na me ka say genuinely, me papa, we di mi hwambo. Genuinely, me wofa, we di mi hwambo. And then you want me man so genuinely said ye enka me pa futu. I didn't even need money.
but encouragement, motivation, wa mame ena matia to nwirem. Enti sabre ya matia to nwirem a menenam no. Sebe so for kan say nei said ye wiase na ikono wo bobra wo ntwen wo ba. But ya mamremu ye bu bese say ye hwew na wo si efifia e wo se won so hwe nipa kro no na ne si etu enti se sa na tie meba o correct oni se ma hwe me ma me si efifi enya nhye o se de o kana na ba nhye na me se enya fese ya bebuo meba ai na me kan abebuo na mebo awi nkanya fese wo behwe ama ne sia tutu ana ene e o man kan sa but the real don't say me hwe o man si tutu a me behwe ma me si me fi efifi abehwe na onu nso si tutu that has been the popular but the real thing is enka ensana but now we are talking about people who have disappointed us. Okay. No matter what, we're disappointed. So, and now with all your disappointment in TMA Wumba, how will you reconcile? Mame, and no comes brings us back and I say forward to a year yaudie in the aspect of fathers. Yaudie in the aspect of fathers. Say now who end with statements who end in say. Ebia at the infant level no bia nkola no enyi no ebia ejanu bibiri efri se maamefo no ena de ben ase omo akire eye nkola no but edu baby na nkola no nyiye no a omo start se bi omo ta akọ ejanu ho ne ade no ejanu so start so omo ka se bia yem wow ana yentumi ana akọ maame ho. They don't show it. They don't show it for the reason being that beginning na ejano pese o make impact no. Mame fo bebre no ama ho kwan. Intema ejanum bi eto omo adwen mu. Omo to omo adwen mu. Okay. Efri eniama bi ho. Inte ho no mo so mo ya odie starte ye. Okay. Dia mame no aye de bentini ni na akwakoye between the woman and the man. No more actions no na afi dey affect in Kolano. My mother meba say 2 weeks ago ye beka bitterness one sem no. Ena papa bi besungu me so ofre me ena so peso hia me doctor mpese me hia o. Na me hia no ni su ina ne se one abayue bi awo enkola mienu. Na say aware na anyeye ena odikọ akwantu mu. Odikwa akwentu no na abaywa no status or all threaten no abaywa no trotro letters emma embassy say wo man Ghana henyina trying to find out where the man is and wherever he is foreign authorities no in deporting no or ye trotro letters na ma abrante no nya ma ye obesugu mensui onya asem e wo Denmark abrochi memu ma ye che no ampa through the same woman Emma ye deported no na she ensema she nia ekoso ewo ho ne dia branti ni femu ni sika ene ne dwuma ne ade a ebo no a ye de ne ba Ghana nti ye de ne ba Ghana no mame ufi se obedi mame ne cha na so obedi nkola ne chi obedi yaw ono womba obedi yaw because what say ni bibia oba Ghana so uguso attack no the media na wonhwe nkola na say ena nyame adom obe boy ye kan say obedi like obe hustle wo Ghana na nyame adom obedi your status ojina ne nine so ena wo maame wo start say wo come back to him to come and take care of the children osha in that situation what should the man do? Me and Kameng. We are critical. He say so. You are there in the level of it. What say ni bi bia? Aya a man say a man binum say also for so a minute. Ma and then they may round the muka. Ye baby Mr. Me pacho ye nyabotre. Papa no also di obi also di. Ne mum ne mano eye ono Nyankopon japade o de ama papa no. Ma oba no yes an eyo oba no ne be ma no ntam yaudie no de aye be ma. Okay. Bankola ne de ontimi nka so Oshia mi wie no. Ne de ne say afi de maame no we say oja ne ya no nkra o sete maame no a oye bibia ma maame no. Say na maame no betumi de gina ne ho so de ahwe nkola no. Okay, obi say ma. Nkola no. Onje ne ma.
Samuel Kwedu or say, Mom, I will never like my father. He stopped paying my fees at class 3. My mother suffered to pay my fees. Why do you think I should like my father? Obi Sudora Ofe say, my father is dead, but I still prefer him over my mother, who is still alive. I celebrate Father's Day and not Mother's Day. Good morning. And Crawford Yomunsemaba. Obi say ne papa Emmanuel Abuadi Yabua Gaspar or say happy 71st birthday in advance to my father, Mr. SK Yabua of Enyinam Kotoku, Kobe Kingsway Williams or say, oh fathers, same, what have we done to our children? Godfred Aqua, watching you live and clearly from London, UK. From London, UK. In fact, I'm really enjoying the show. Abraham Aqua, please, can you repeat this program next week? Thank you. Oh my goodness. Messages need also Sandra Amankwadi and Yakai Suma Mata. Say good morning, Adom FM. This program is going through my heart. And ya Pacho Nyakuma 6 Mary and Ama Yamwa say most of the children learn from what they see and not what they have been told. Rita Otema or see those men in the program advise as fathers and stop defending them. Mosuma Nyamudie. Yebeko ahumane so. Yebeko ahumane so 0302 216561. 0302 216562. 0302 216561. 0302 216562. What's who bet me a friend now? What Jumedian? So hello. Hello. Martin. I don't know. Yeah, sister Adwoa. Baby, I'm a tatam. What's your mom? But you're trying you know. Could you believe me be seen no offer back who knew baby and papa? That's what we say now offer no papa way. No, so me come on, my papa, and we and me. What do you say? Who's a man with black actually or man say on papa? A brown papa so tiasi. Because of because of me saying the way or do a banner fast unity. Ma yaudie bi be share mu nti o tu akora no fo aka ne papa ewu kura ne papa enti ase di ekoso no in fact ekum e de yare so ma nipa nti de mo kana ye e se nipa tie no sakra na dwefiri bye bye me da say hello evangelist ajen shaba ko pe evangelist ajen shaba ko pe oh ajen shaba we ti mo sekman bet ni mu ha chese wajiba bia o ajen shaba wajiba bia Mr. My better now, Cocodu was here with you at the park with you. I don't want to go from so better to you. I don't share the mechanic. No bottom, no bump in the form papa because Omukasum can a toss mankata. But I mean, the doctor and a car you say, or say, you can my name of Papa with you and Papa from Archie. You said I trust your dog. You say I trust I have. You said Mammy don't know pay theatre because you say Mammy don't know to Janima, a go no or going to play mine. Never funny as say. That and little first no. And this first night, Tuja and my woman, I say, Mammy go with you. Papa from that you said the chum has to do. Bye bye. Let us say, Ebenezer Thompson will say, I'm watching you live from Guinea. Keep it up. James Amankwase watching you live from Milton, UK. Please, face mask. The battery, the glasses. Hello. Hello. Mate. Yeah, Mona Poma. Adumo, Pacho Medof Baby. Yeah, from Isaac, Mr. Fitama. Isaac, ain't you? No, Pacho, and Common would be very interesting. Let us say. Not Netian say, Obao a crown automatically. Like a panel or to pay 60%. And no man. If I told me to you, oh, when to me and Fakotan. Hello. If I told you radio sets, no baby, I want no. Hello.
Ohinima Akosua Yebo. This is my topic you're treating. You're treating it today because I have a 19-year girl whom her father refused to take care of her. And she's going through pains and bitter. Even me, I can't stand. So I'm planning to do what? I'm planning to rain curses on him because of my bitterness. Mesrao. Bitterness need and fan curses be a memukra. Bepacho. Baby, I do no curses be a memu. Hello? Hi. Good morning. Good morning. Bepacho medafu benye. Bepacho oberema baku keka gana hali. Ra ofe because you oboso mate ekuya pain. Kechire my entie wanope. Ayo, yamin sure no more yicha wodi woni pa fonyina. No gbeduma. Miniya ani yamo kanu ayenu kwa pa na ni fa bebi o ho mi ke twa o fede bi ya metu ina me manofo. Se yentu e ho fo mu mienu bi mo ka ho. Ifi ne kwete mema bi o tin bia no. Tukufi. Kale mfama ni yuzo ko tue bi o. Se brunya du na so beto akarema ofra. Oni entu fanso no kuma ke joko to atarema no. Obema be ku ejuma himachia. No school fees ya mani ma yiri so nko tua. Na me go tua school fees on ka se u papa fi me tua school fees o se na be tua school fees na ma o. Police so nko to atarebo ya so on ka se papa so to atare o se pakoto be atarema o. Oma de biara mu fra no omunya odo ani jebi o ma mi mo ti merema no. Enti me ma tie mi a afi ne ko mi my gens had ni ye mi na me ko tua school fees. Bunya go me to atarema o. Me yire no mo treno mo fa nyame na me tatema o. Ti ma me ntia me yire no. Me yire kwa ni efe no kokwe ono oboso ma se kuya pim. Me oto so e bi efe comfort wa den tara ketua no efe na wo ono won sa omo. Omo ye mbia bi sape a me no omo ti. Wo kwa ti bi sami. Wo eno kwa na ye be se rikata we gwa cheri na shiri ase kuya pim papa ba ko pe. Ene ni baby. Mi ba cho se ko kwa me chia no wa. Hello? 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 Say a baby I better. Say a baby I better towards the parents and the papa. On your day, na onye. Yo, me dasi mami. Say bibi nti wadi u papa ho ya wa enokure wo mu ni say wan kasa no onu nyanko Bible me yeti ase se mudi amumu yeshi mu a me nyankopon mintie mo. Enti enam abrabon koso ene wo apomu drinti bomodian se ubejai aka na waje amana ade ache efiri se yede ye papa ho asem hwe mu a enya de se abrabon no koso bebre amayen nti de mesre ne se obi biala papa bi afom no ana se nema bi ankoye na ma odi ya no onyemu in the sake of onwa na brabo ene ni mpumtu nti nyame nhyira Wawa brabo ni wumpunto nti ena wo se wujemu doc emma nso na me ka se me obi ana me di papa ho ya na ono so di me ho ya the only way to me boy is when I got closer or I got to know where my father was
because me obi a growing up to 8, 15, 16, 17 grana me hu me papa da. Enti ohwa yawa me di woni hu ina no was on the basis of information sa me nyinya free certain sources, but me new opportunity share ono ankasa ono so ma me ne version no. You realize na ne version no de ma me no ekekasi eniama bi so a me ye de be metete ye eno na emma me ya odie no ye de be e free me mu amen prekope emma me sunye pa. Okay. Enti me I will encourage omo tie ye say udi yaw ewo papa ho ana udi yaw ewo maame ho. You basically because of Father's Day udi yaw ewo papa ho a na untumi nhia wo papa emfantu nenim. The reason why I would dia because papa bia wo behia no bia no wo ka denti a wudi ya wa eden ya odi no is on the basis of enyama bia wo tefa o papa ho nti se wo di tu nenim a ono so be ka ne de o ka ne de ma hwe kra mu mienu no mu besu eho no e di deliverance ene ayaresa ena ebeba answer na no. Should fathers be bold enough to tell their children they are sorry? Esese ejanom enya sa akukudro no to make kire omoma when they know say they've erred. Say unim say wafon kwa dia ese utumi enya sa akukudro no e ka kire oba say oh yeah sorry. Me ba to see for see e we hemfa. Yo Adaroma see for see o man Ghana ha branches here near your regions bia ena yes and Amsterdam any Germany. Sandra Efe Blankson or see Jumedie Ebwa no pa oni nebusian for omota ehwe Jumedi mi ame yanko brebo odini birthday nyame ya aduma Tuesday. For C ayaresabia ubetumi afren wa ayaresabia bia whether mental, emotional, psychological, physical ailment near day na no bomodin na mo amohwen wo Europe Milton Keynes MK for near day na your branch no yentumi mie ye ewo MK but muguso ba Amsterdam no mombra Amsterdam na Germany for so ye Ghana ha dey ne mo ete regions bia no ofra wa ayaresanya no fa be dane C4C ewo 050 00 40 331 050 00 40 331. That's 05000 40 331 and I say 328 05000 40 331 and I say 328. Dr. Kojo Chermante meda wasi bebre so far baby o Mame. Ejanum e wose yenya kukudro ka kire ye masa ye sorry afomo mfa nche ye. So fomo de ade enti na de na si ho kwan se ontimi nka. Okay, asafo ne way. Asafo no wo Kaswa second bus stop. Asafo no in the World of Champions Church. Na the American say ye ko Father's Day ni emfa ni die ni bu e mai papa no. Na hwinta semba ko mu ni say maame bompaye e di supporto emma na papa eni hira. Enti de emfa ho ne de papa no be ye wo. But modern so obession na biti na numu asem na ono so atimi de ni hira afiri na koma e de amount. So for be per wa number. My number is 0249 641151 0249 641151. Reverend Michael Pon baby. Me da say enti mini so for Michael upon abebio and Dr. Kojo Chermate C4C ena enemini on di ejuma no but Michael say Joy Prime so ochna the 14th of June 4 p.m. sharp ye maiden edition a virtual concert Wendy Shea the number no 9k near the ashisha so sanso na max for all no but modern na fa mask ebra fa beboa na yemfa mwa won a wontimi en afford the max ubetimi afre e was 059 5851 160 059 585 1160 fre na fa wo nose max no ebra na yemfa mboa obia oni bie na yemfa happy birthday enkoma Sandra Efe Blankson Dr. Kojo Chermante say yen wish you happy birthday my messages ne dos yentimi ankan ni na but mon fan chayen yesremo se sabre yawbi ekita wo yawbi ahye so yawdie bi nti ama woni wonnua bi enti hia mesrawo yawdie no ebekun yawdie no ebema watete yawdie no ema wabrabo nkọ wanim yawdie no bema wagina faako se ye wawariem eye wadwumem ewo wonyonkofom ewo womem woni wawofo ntam mesrawo enne ya wate sa nkomo ya yedie
sɛ woyɛ ɔbaatan na wafom wo ba akɔpa ne kyɛw ɛnyɛ bɔne sɛ wobɛfrɛ wo ba ka sɛ me ba mesrɛ wo fa kyɛ me sɛ mantimi anhwɛ wo medɔw ka nhyirasɛm bi kyerɛ no ɔbaatan a wo ne wo ma ɛntɛm nyɛ mesrɛ wo yaw na akita wo no ɛmmoa wo enti gyaa mu deɛ yɛka ne sɛ gyaa mu na menim sɛ woagyaa mu na biribia nso bɛyɛ kama yeyi yaw na asomdwe bɛbɛ fie anigye bɛba ɛbɛbɛ fie na aba ɔman mu black eye ɛdi dwumadi a yɛayɛ no memory da soko na black eye Father's Day no who di ne sɛn me patch over review Black eye Father's Day no me papa yɛ tough wo papa yɛ tough ana heavy one pa sa na mpacho papa your friend is saying your friend of Mr. Thomas Apia or a year Essex or a year United Kingdom London. Hey, now papa to London then Mr. Apia black eye say for pounds a money. Amen. Or the bands one mammy san comedy. I'll hear say who? I'll hear say who? Minty or Monsieur Obama san comedy. Ah, okay. All right. Now ain't no black eye. I hope so you are not bitter. Bitterness about what? Asyncrophobia bitter. Say be our papa and show one necessary. Usa me no asem akofa be I nearly I was close to such situation. You were nearing it. Yes. But me you know and I say no. I said sa de no kra no o de sa bitterness ni show mu kra no a e ma won to me drew baby apese we drew in life. Because whatever it is your blessings be your friend of father blessings. Okay. Say u feel bitter about o papa. Into me mama unto me benefit sa blessing na was unya from sa fatherly blessing which every human being needs it. Exactly. And my blessing you good. But the